Ne bacaj novac na skupu studijsku opremu kojom bi snimao video prezentacije svojih proizvoda. Ostani sa mnom do kraja ovog kratkog videa i pokazat ću ti najbolje digitalne i virtualne asistente kojim ćeš da uštediš vreme. Pokazat ću ti kako da napraviš svog digitalnog dvojnika koji će da radi dok ti svoje slobodno vreme koristiš za sebe. Najveći problem današnjih freelancera je to što ako ne snime video, misle da videa nema ako oni ne objasne ponudu uživo. Klijent nema taj lični osjećaj i tu dolazi do fizičkog ograničenja. Tvoj biznis može da raste samo onoliko koliko tvoj glas i vreme dozvoljavaju. Ručna videoprodukcija je skupa, spora i iscrpljujuća. Bez audio i video automatizacije možeš ostati samo zanatlija koji prodaje svoje sate umesto arhitekte sistema koji uvećava svoj autoritet. Ovaj sistem koristi tvoju digitalnu arhivu i pretvara je u audio-vizualni sadržaj, tekst iz arhive AI audio klon, AI video avatar, personalizovana video poruka za klijenta, YouTube, LinkedIn i direktna prodaja. Postoji scenario iz prakse, a to je lična poruka za svakog kupca. Zamisli klijenta koji je upravo kupio tvoj digitalni proizvod i prošao kroz prodajni levak. Make automatizacija detektuje prodaju. Sistem šalje klijentovo ime AI video generatoru poput Hagena. U roku od nekoliko minuta klijent na mail dobija video u kojem se tvoj digitalni avatar pojavljuje i kaže na primjer: Zdravo Marko, hvala ti na kupovini digitalnog proizvoda, posebno obrati pažnju na stranu 12. Klijent ima osjećaj da si mu se ti obratio lično, iako ti taj video nikad nisi snimio. Sada ćemo upoznati 4 najbolja alata. Hagen. Za kreiranje AI video avatara koji govore tvojim glasom i imaju tvoj lik. 11 Labs. Vodeći alat za kloniranje tvog autentičnog glasa sa neverovatnom preciznošću. Camtasia Studio. Za finalno pakovanje i multimedijalnu produkciju video i audio sadržaja. Make. Za automatizovano pokretanje video produkcije nakon akcije klijenta. Kloniraj svoj glas. Snimi 5 do 10 minuta svog govora i postavi ga u 11 Labs. Kreiraj video avatara. Snimi jedan visoko kvalitetan video sebe kako pričaš 2 minuta i učitaj ga u Hagen. Poveži sa skriptom. Naloži sistemu da koristi tvojih 17 ključnih reči u svakom generisanom videu. Automatizuj isporuku. Postavi da se personalizovani video automatski šalje svakom klijentu koji prođe kroz tvoj prodajni levak. Prvi korak implementacije. Snimi danas jednu univerzalnu video poruku dobrodošlice u trajanju 30 sekundi i to će biti tvoj osnovni materijal koji ćemo kasnije pretvoriti u automatizovanog AI asistenta. Dragi moji freelanceri i mali privrednici, verujem da sada ove alate vrednujete kao zlato, zato što će vam omogućiti da oslobodite svoje vreme za aktivnosti koje vi želite. Ako želite da saznate još nekih stvari koje su vam izuzetno potrebne u vašem radu, u prvom pinovanom komentaru ovog videa nalaze se linkovi na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku koji vode do priručnika AI kao prodajna mašina i možete da kupite svoj primerak priručnika. Ako još uvek niste, pozivam da se pretplatite na moj YouTube kanal, da subscribe-ujete se, da lajkujete ovaj video i da ostanete sa mnom i u narednom periodu jer puno dobrih materijala vas očekuje na ovom kanalu. Pozdrav svima, vidimo se uskoro.